لأنقرة بمناسبة یکی ایلونه روژه اشتیا جهانی جالی شارداری چانکایی و پیشاندان کاریکاتورین اشتی هاته وکرن. پیشاندان جی پنجی برهمین اشتی خواست. ین کاریکاتوریستین جی ترکیه و جوالاتین جیه پکته. و لناونده چانده یا زلفی لیوانلی ته پیشاندان. هر وا پیشاندانا اشتیه لسر اینترنت وک آنلاین جی ته بلاف کرن. و کسین کش بر پاندمیه نکارن ورن دی جیدا ببینن. دکارن لسر پلاتفورمین دیجیتال ین شارداریه لبرهمین پیشاندانه بنیرن. ریوبرا ناوندا چانده یا زلفی لیوانلی فرزایی دبیجه. به پیشاندانه آرمان جوان بالکشاندنا سر آشتی و آرامی جهان و ترکیه. Dünya Barış Günü 1 Eylül itibariyle açıldı. Peşandaname bi bonaya yeki ilone roja aştiya cihani hatta amadakirin. Dve peşandane da mecihda pence berhemin karikatüristen jvalatên cihani yen vek Yevnanistan, Çin, Japonya u İranê. Armanca me bo balkişandina aşti u aramiya dünyayê. Her wa serderên peşandana aştiyê ji vê peşandanê kêfxweşiya xwe tînin zimên û dixwazin zêdetir xebat û çalakiyên wiha çandî û aştiyane bêne kirin da ku civat zêdetir fêrî çanda pêkvejiyan û aştiyê bibe. Emeği geçen bütün sanatçılarımıza kutluyorum. از همو هنرمندین me pîroz dikim. Destê wan sax bim. Daxwaz la ev karikatûr û xêzkirin di rastiyê de jî pêk bihatana. Bila şer û kuştin tune bim. Daxwaz la hemû mirovahî di nav aştî û azadiyê de bijiyanan. Bila xebatên wiha ciyawaz tim werin çêkirin. Peşandana karikatürên aştiyê ku bi hevkariya şaredariya Çankayê Enqerê û Komeleya Karikatûristan va tê organize kirin. Li navenda çandê ya Zülfî Livaneliyê wê di navberê yekê îlon û 21 îlonê da vekirîbe. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Enqere.